Hei whakatepe noa ke te iwi, kua whakarewa hia ake e Charles Royal, mātanga tūmau no ngā tiraukawa me te whānau a Apanui. He puka puka hou, ara, ko Cooking with Charles Royal. Very nice. Oh, ai. Me pakara te waha ka tika. Nā te reka o tēnei pihi parawa, mea tunu me te kinaki piko piko. For anybody to be able to do these recipes, especially kids, our youth, and like what I've just done before with the blender and made a horopito hummus, using tin chickpeas, 1 clove of garlic, bit of rice bran oil in a blender, bzzz, horopito, and you've got something which is going to cost you $1, last you 3 or 4 meals, and tastes better than butter. There's over 312 varieties. E rima tau te roa o te wā I ranga Hawaii e Charles Royal, te maha o ngā momo tikanga tau kai, me ngā kinaki hua rākau o te wā nui a tāne. Me te aha, pāreka ana ki te maha. A lot of it's all to do with health, and a lot of our plants and what they were used for, in the old day, and how we can incorporate it into kai as well. A te wiki anō e tū mai nei, ka rere atu ai a Charles Royal ki ngā whenua o Haina. Ara ana te kaha ngā kau nui hia mai, o ana kai e au iwi. We're launching Kinaki in Shanghai Food and Hospitality Show in China next week with our horopito sausages, kaua and ham sausages, and piri piri. A sticky meringue recipe and added the kaua to it. Nā te mōhio whānui hia o ngā pūkena tau kai kinaki o te rangatira nei, tūturu ko te ao tōna kāinga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. E mō wai ana te waha. Charlie, hoi anō, koe nā tātou kōrero mo te rāne e te iwi, tūrou, Hawaiki. He mea tautoko nā te māngai.